Parish, Lubao, Pampanga. Mr. Errol Tobias San Jose, Amanoknangan, Bulaon City of San Fernando, Pampanga, at Miss Paula Bianca de Guzman Francisco, Amanoknangan, San Jose del Monte, Bulacan, makatakdang kasal kay January 24, 2026 ang maganap kay St. Joseph the Worker Parish, San Jose del Monte, Bulacan. Mr. David Valencia Navarro, Amanoknangan, Dolores City of San Fernando, Pampanga, at Miss Maria Jennifer David Cabrera, Amanoknangan, Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, makatakdang kasal king February 6, 2026 ang maganap king Holy Cross Parish, Clarkfield, Pampanga, Philippines. Nung nino man po kaya katamo ing ating balong nanumang bage, amalyaring maging sumbagal, king kasal daring mesang bitla, sukat tang ipabalo, king kura paroko o king opisina ning parokya. Yabe tala naman po king kaya katamong panalangin, ing kapasalamatan ning balayaning maya papastul, ang timurin ning kapasalamatan dari at yan sa family, Lourdes Escoto, Cherry Gamboa, Dolly Kanda, Enrico Morales, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Jen's Chocolate Store, Nelson Drug Store, Sweet Avenue Food Services, Trinidad Mercado, Regala, Agnes Regala, Jenilyn Templonero, Ria Cruz, Gloria Matic, Raquel Sikat, Mr. and Mrs. George Sobokohan. Kambedangan po ding karelang pamilya. Ang timurin ing makapasubaling kayaduan ng dari, Eduardo and Regina Gomez, Miss PJ and Fatima Gomez, Alicia and Samia. Ingaldo Kebaytan dari Lerma Dizon, Maria Santos. Ing malagwang kapaldanan dari Rosie Gopez, Susan Gonzales, Maria Concepcion Sibug. Masampat apamaglakbe ng Dionisio Braceros. In that anniversary da o ing kaladwa dari among Bong Gopez, among Mar Miranda. Death anniversary dari Angel San Pedro, Michael Yumul, Edwin Conanan, Florencia Canlas, Constancio Santos, Rosa P. Sikat. In 9 days ng Melandro Villanueva. Ang timurin ng kaladwa dari Delfina, Hilarion, Dalisay, Danilo, Hostino, Maria, Janet, Edwin, Antonio, Fatima, Mark Christian, Danilo Sr., Leonila, Janet, Antonio, Gregorio Jr., Benedicto, Melencio, Carlito, Eugenia, Alberto, Catalina, Anacleto, Manuel Sr., Milagros, Ruben, Arturo Sr., Marisa, Isabelita, Gregorio, Victorio, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Vicente, Adoracion, Alex. Kaniting aldo pagmasusyantaya ing solemnidad ning pamipahayag o pangapahayag ning Ginoo. Anting meto nga pamilya ning Dios ikantataya ing dalit a pamuklat.
Anting meto nga pamilya, makatipon tamo king lagyo ni higpa, ampon nga anak, ampon ng banal Espiritu. Amen. Ing Diyos ning kapanayan, amang apno kaya katamo king sablang tula, ampon kapayapan, king kasalpantayanan, kapamilatan ning upaya ning banal Espiritu. Mantabeya kaya kayungan. At keka antimurin. Solemnidad ning pangapahayag ng Ginoo. Pepakilala, pepakit ning Diyos ing sala na emuging balen ng Israel, nune karing balang bansa, karing sablang tao, king mabilog ayato. Pawaga, daring atlong mago, adinatang king lugar ng kebaitan ning Ginoo. Magdalalang regalo at dating regalo, pakilala da, nung nanoy ang klasing ari, iting bayong bait a Ginoo. Batang maging karapat dapat makisulo kindulang ning Ginoo sadya tala rin kaya katang pilubluban si siyan tamoy nga gawatang kasalanan at anyawaran tamoy lunos ning kaya katamong Dios. Itmong kapakumbaban nga tamong sumisi. Aminan ko. King Diyos ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pangat pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapo ko, kang nuan a Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos a ginutamo. Ing Diyos sa mayupayan tuto pakaluluwa na katamo at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alanangga. Amen. Antimo
O Diyos, sa higpami, king kapamilatan ning metong atala, pe pakilala me king aldoy ti karing sablang bansa, ing anak mong bugtong. I kaming makakilala ngin ni Keka, king kapamilatan ning kasalpantayanan, misa na yaldo, akwara kasanang tangalan, arap-arapan, kambening sablamong kamalan. Itiadwan mi Keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, ang mabibiyam pon magari kambemo king kametongan ng banala Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isaias. Mibangon ka, miningning ka Jerusalem, uling ing sulumo dinatang ne, ing ligaya ning Ginu sa slag na keka. Lawan mo, bistaman laganap pa ing kabengyan king labwad, ating makapala dulum, tatakpa na laring bansa, ing Ginu sa slag ya keka, at king babo mo, papakit na yung ligaya no. Ding bansa lumapit laking sala mo, at dingari lumapit laking mamunag mong kaningningan. Iyat na mo laring panimanman mo, at maglalawe kaking makapadurot keka. Ding sabla mititipon la, at daratang lang papunta keka. Ding anak mong lalaki, manibatan laking marayo, at ding anak mong babay, malugod dalang kukumunan. King pamanangal mo kaniti, ipatiman ka. Galigatsuya at kumapno king tula, ing puso mo. Uling keka, magusing kayamanan ning dayat malat, ing pibandyan daring bansa, datang keka. Mitakpan ka king keraklan daring kamelyo, ding dromedaryo ay ibat madyan at ibat efa. Ding sablang tao saba, datang lakeka, magdalalang ginto at insenso, at darilit da, ing kapurian king Ginu. Ing amano ning Ginu, Salamat King Diyos. dalita pakibat, ding sablang ari si Claude laking harapana, ding sablang bansa sumuyo la kaya, dalitayap. O Diyos, pagkalog mo kingari, ing pamanatol mo, at kinganak ng lalaki, ing katuliran mo. Baning panibalan mit mong katuliran, ing balen mo. At ding kalulong memalen mo, kingalang pamangabiran. Panahuna magluwid saneng katuliran, ing laganap akapayapan, ang gaking mayalaying bulan. Magariya karingming at bangatbang dayat malat, manibat kingilog amaragol, ang gakaring sepo na ning labwad. Sama
Dingari ning Tarsis at ding Kapuluan, buwis da kayara iyampang. Dingari ning Saba at ning Arabia, datang la at magdalang lamak da kaya. Ding sablangari, si Claude la kingarapana, ding sablang bansa, sumuyo la kaya. Uling sa gipanala rin pakakalulong kaya mamaos, at ding mangailangan at tutong makalunos. Kalunusan na laring may na ampon alangagyo, at iligtas na labi ring pakakalulo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan karing Efeso. King palagye ko abalitan yun na nung makanano kung mi panibalan king Diyos, king grasyang telagana para ke kayo. Nung makananong king metong apamilantad ning Diyos, ay mi pakilala kenuman, karing mga labas adayi. Antimonong makanano yang milantad ngeni, king kapamilataning espiritu, karing banal ay apostol, ampon propeta na. Ing kabalduga na niting misteryo antikeni, king kapamilataning pangapanaral ning mayap abalita, ding hentil, king pangayagom dakang Kristo Jesus, maging galamen alaning metong mong katawan, kambera ding Hudyo, at mirakayanan la naman, kambera karing kalam, apangako ning Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Parangalan tayo po ing mayap a balita.
Inggino mantabe ake kayungan. At keka antimurin. Pamipasyag king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Lambat kaibat ng mibait Jesus karin Belen, Judea, kanitang panahon ng aring Herodes, ating mapila na taong pantas adinatang Jerusalem, ibatla king aslagan, ngarang mengotang, numiya malyaring akit, itang bayong baita ari daring Hudyo, ikit miyang sinlagin tala na king aslagan, at migsarya kami keti, bamiyang samban. Inya nga balita ng aring Herodes iti, melingas nga siya pilubluban at antimurin ing kabilugan a Jerusalem. Pepayaos na langan ding pamuntok kapari ampon ding eskriba ning balen at inusisa na karela nung nuya makaulang mibait ing Kristo. Ating pekibat da kaya, karin king Belen, Judea, pablasang antikeni ing sinulat ning propeta. At ika Belen, king sakop ng Huda. Aliwa ika ing pekamalating dili karing manimuna ng balen ning Huda. Uling ke kaya mibait ing metong pekapon magpastul king balen kong Israel. Kaybat nanita, Herodes pepayaos na lang makikit kayang sarilinan ding taong pantas. Pekibalwanang mausisa karela ing eksaktong panahon ikit deng sinlag intala. Pepataglusana nala karin Belen at nganang menabilin karela. Lumakad na kayo at pangutangyeng miya masamas ing anak. At potang ikit yun ipabalo yo kanako. Ban kanita ako man muntako karin at samban ke. Kaybat deng pekiramdaman ing ari meko nala. Kabudabud itang talang ikit da kingaslagan migpasiyuna ya karela. Ang gana king memandalya, karas na tulid ning lugal, anong nuya ka rin ning anak. Panakit dang miyuman king tala, metula lang emunano. Kalubda king bale, ikit de ing anak, kayabe ng Mariang imana. Siniklodla arapana at sinambande. Kaybat biglat dala ring daraladang pibanjan at dinahon do ring regalong ginto, insenso, ampon, mira. King meto nga paninap mirinan lang babala, king enala magbalik pa kang Herodes. Inya pesiuli la king sarili dang labwad, king aliwang dalan. Kapatading mayop ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa abak po kaya kayungan. Happy New Year. And for the last time, Merry Christmas. O ini po, king tradisyon ning tataw lingal doning Pasko. Ing solemnidad ning pangapahayag ning Ginoo, Epiphany Sunday. Nyareta nga tinlagyong Epipanyo. Yan. Epiphany, manifestation, revelation. Nya kaya rin na ning misang iti, kareng aliwang parokya, ilakoda na lareng kaya katamong Christmas decorations. Pero kareng aliwa, sabyenda, ang gaya pa kanong next week, pangabinyag na ning Ginoo. O nung kapilan nyo buring ibabaring kaya kong dekorasyon. Pasulitan tahala rin kaya katamong Christmas decor. Ating ko punting regalo Pasko, ampon New Year. Aten? Abukla yun ngan? Ha? Ako po, ako payaring na emuklat regalo. Ring regalo kong Pasko, birthday ampon New Year, ako pa nga nabuklat. Pero atina akong abuklat mapilan, buriko. Sigurado kong gamitan. Malan niya man ken o gamit.
Pero tinakumuring ikit na dakala-dakal eko gamitan. Uling siguro eke parehas taste ni tang memye. Potang tatanggap kang regalo, bisa katali, the gifts you receive reveal something about the giver and also about yourself. Nya nung inlawe dake ka, limbawa, mahilig ka kay ngalak, o dakal na dakal rin regalong tanggapan mo, potang mag-okasyon ka, alak la. Mahilig ka kay malan, makanyan mo naman. O nung nanoing panlalawe dake ka, ren tao, makantaying regalong tanggapan mo. Antimurin, dening regalo, pakilala dala naman keng titak they reveal something, even just a little, ding mamye. Nga na ning Ebanghelyo, di natang la Jerusalem deng mapila na pantas, iba't kingaslagan, mi daon lang regalong ginto, insenso, ampon mira. Kanita, ing kapiesta na ini, fix siya ing date na, panayang January 6, Feast of the Three Kings, nga tamo. We used to call them kings, but they were not kings. They were wise men, astrologers from the east. Iba't kingaslagan. Agpangkareng eksperto, ing east na ning Jerusalem o Israel is Persia. So most probably, rening kanong rening wise men na minta, may ki dake king tula na ning mumunang Pasko, mi daon regalo king bayong bayita Ginoo, they were from Persia. Persians. Nanuya ing papalad ng maya pabalita ning kapag masosya na iti. At suya kareta pong hanggang dindam tamong pamamasa. Regalo emo para king balen Israel. Nune regalo para king mabilog ayato. Regalo yang darake. Regalo yang susoluan. Rening regalong tinggap na ning Ginoo. Ginto, insenso ang pong mira, pakilala da nung nanoy ang klase, iting hari amibait. Ginto, anting hari, insenso, anting Diyos, mira, anting propeta. Deng pamamasa, paganakada, pawagada, naing regalong pigkalob ning Diyos, ya para king meto nga grupo ning tao, nune paraya king mabilog ayato. Nung dindamya po ing pamamasa, mumunang pamamasa, iba't king libro ning propeta Isaias, nga na sinlagya ing sala na ning Diyos. Migkalob yang regalo ing Diyos, muking balen ng Israel, nune para king sablang bansa. Karing sablang bansa. Nya nga na, uli na niting sala, datang la ring sablang bansa. Regalo, emo para king bansang Israel, nune para karing balang bansa. O yung dalita pakibat, tatandaan niya pa? Nano niya po yung kakatamong dalita pakibat, ding balang bansa, sambande, ing Ginoo, sambala keka o Ginoo. Ding sablang bansa, sambala keka o Ginoo. Isan Pablo susungsungane yan, nga na tinanggap kong meto nga regalo, at meto nga misyon. At iting misyon na iti, para kareng Hudyo, nun pati kareng pagano. Even the Gentiles, atin lang dake ring pagano, nga ng San Pablo. At syempre, king Ebanghelyo, deng dinatang, they were foreigners, they were outsiders, ela Hudyo, ela man taga Israel, marayula penibatan. And yet, ikit ding sala, naning tala, naning bayong bait, agino. Nanong punto, apawagada reting kaya katamong pamamasa ngeni, ing Pasko, anting regalo, aliya, asolo. Ing tunay regalo, darakeya. Balikan kaya kanyan. Reta pong mapila na regalong tinggap ko, dakaladakal, eko gamitan. Eko gamitan, uling mekad eko gusto, mekad maragulya ka ako, malatiya ka ako yung imalan,
mekad eke type a design nang gawang ko ka rin. Inya pong anak-anak ko, in prinsipyo ko, karen regalong ako buri, uling in prinsipyo ko, sentimentality, sinop ko la. Kasi ang gampang eko la gamitan, kailangan isinop mo la, uling binyedo kaya ka. Anting pahulaga mo ketang memye. Eme, pagpamye. Ngayon pong metwa na akong bagya, may naliwa na yung prinsipyo ko. Kasi niya, andat na mo akakikoreng regalong makatambak, ela magagamit, mangula-pula mo, mas makukonsensya ako. Ngayon po, potanging regalo, eke buri, o eke panwalang ko, ating mas maka-appreciate ng gawang ko, i-recycle ke. You regift, I will regift the gift. Not more on sentimentality, but more on charity. Kasi, wari po patang dinina nakaregalo ni metong nga tao. Nano yung buri ng panamdaman mo, buri na kang maging masaya. Ultimately, you are given a gift because they want you to be happy. Wari. Ultimately, o ito yung purpose na ning memye. O nung halimbawa, maging kong masaya, eking pamangamit ko keng binye, nun eking pa magregalo ko naman kaniti karingaliwa. It served its purpose. It brought me joy just the same. Ngupin, huling ginamit ke, nun huling dinake ke. You regift the gift. Nyapin ngara, you recycle. Mag-recycle kang regalo. Okay mo ita? Well, I don't know. Eko balo if we are breaking a gifting etiquette keng makanyan. Pero, bala mo mas makakonsensya na yung metong regalo, imbes na makapagpasaya na karingaliwa, at suya keng metong asulok makatenggaya, uling sentimental ka. Among, sentimental ko po talaga, ako la po pagpamyerin binyeda ka ako. Well, I hope that is sentiment, that is not selfishness at the guise of sentimentality. Uling nung akong kunangan, charity is a higher value than sentimentality. Ating pong matuang, ating kasebyan kay English nga na, you can only keep what you have by giving it away. Dindam yun po ita. You can only keep what you have by giving it away. King Kapampangan, bahala na ko kanita. Pero nung paniwalan matey, paniwalan mo, na nung ingatsuke ka magisan nung darake mo, intindihan me, yung kabaldugan na niting panahon ng Pasko. Nung you subscribe to this philosophy, to this mindset, then you understand the very essence of gift giving. May gusto yung imalan. Mas kopya kaya kayong pantalon. Abinyeda. Para kaya kayan. Mo na pa-alter. Pasa mo na karetang mas sexy kaya ka. Dobli-dobli no, ring regalo, pare-parehas la. Laman pare-pareho penibatan, pare-parehas no man ding tinggap mong regalo. I-share mo na kitang hanggang metong manala. At lunong biko rin kalame at tsukeg lamesa mo. O baka nga may impatyo, padala may king kumbento yung metong. We may regaliwa, they might feel offended, slighted, potang ni-recycle may regalo da. Pero, nung yung regalong binye mo, it is meant to give joy. Then, makanano yaman may kaibye tulay ta ketang binye mo, at na kaya ita. Uling binye may kaya yung regalo. Dinake neman o ginamit ne. Gifts ultimately are for sharing. Higit keng material na regalo, deng regalong atatalan pero panamdaman, ilareng dapat mas midadake. Kalupaning masabal, kapanupayan, ganaka. Tinanggap kang regalo, magkalub ka naman regalo. Nanumang regalong tinggap mo, mekad pakilala na niting kaya kang ulaga, keng taong bigkalob. Tinanggap tamong maragulakalam ibat king Diyos, ingkalam ning Pasko.
Paganakanan niting regalo, ingke katang emunanong ngulaga para king Diyos. Uy nisamo naman ing regalo nga recycle tamo, adake tamo, ban mo nye sala ka rin kaparatang tao. Ing regalo ning pahulaga, masabal, lingap, kagalangan, ganaka, kababan, kayapan. Elaman ginto, insenso o mira, pero makaibyelang migit akapurian at tula, king bayong bayita Ginoo at ari. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, King Josig panglubos mayupaya, dinalang King Banwa ang ponyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pingagli King upaya ning banalay espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katong Aldo, sinubliyang mebye. Pepaytas siya banwa, makalukluk wana ni Diyos, ipang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye ampon me nga mate. Sa salpantaya ko king banalay espiritu, king banal akapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king be alanganga. Amen. Mitipon ngeni keti, makiraketa mo king meto nga mabye tradisyon, meto nga maligayang pangako, ulinging sala ng Kristo misusunduyang saslag para karing sablang tao. Manalangin tamo para karing sablang taong miyayaliwaling gwahi, lahi ampon kultura. Nga tamong manalangin Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para king banal a kapulungan katolika, tanggapan alasana ring sablang magdulap kapayapan, ampon katutuan king kawana, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para karing bansa ning metoyato, ang makabalot king dalumdum, banding mamuntukan da, mayagyagla king saslag asala ning Jesucristo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para king lagumang pakalulu ampon pamagmasakit, baning sablang pamikasama ampong ketasan, makiti da panlalawe ampon e pamipante-pantering lahi, mitabi na karing puso tamo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para king diwaning mapakumbabang pamaniyamba karing biyeta mo, ban asang bantaya Jesus king Eucharistia, kambering devotion ding mago, amin ang pang king lamakda, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para karing kaladwaring sablang mayang unabye, bansun lagne nga lang hanggang sala karela, mipagkalamya karela, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Kambeda rin kaya katang sariling panalangin at kayadwanan, anyawaran tamo, king kaya katamong Ginoo. Impagkalaman na katang pusong maganaka at mapagkalob. Banmitake karing kaya katang regalong tinggap, regalong tatanggapan, king Aldo, karing kapatad tang mas salat at mangailangan. Baning sala ng Kristo, ing sala ning Pasko, manatili yang makaslag karing sablang tao. O lubos mayupayang Diyos sa tigpa, ing anak mo, ing sala, ibat king sala, ing saslag waga para karing sablang bansa. Ngini manalangin kami para karing sablang tao ning yato. Sopan mo kaming patibe king buklod din pamisan metong, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon matanggap ya arapaning Diyos, sigpang mayupayan toto. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa ginumi, lingusan mo lang mipnong lugod ding ay nayayampang nakeka ning banal a kapulungan mo. Ela ginto, insenso o mira, ing miyayampang ngeni, nunaing ari, Diyos ampon talapagligtas, alerawan da ring mesabing lamak. Yang ngeni ing yayampang mi, at tatanggapan antimong pagkabyemi. Ing ginuming Hesukristo ng anak mo, Diyos sa mabibiyang pon magari, manggaman kingalanangga. Amen. Ing ginuman tabe ake kayongan, At kaya ka antimurin, itasyula ring pusoyo. makatas na la king Ginoo, Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutam. iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabus, ing puryan at pasalamatan da ka kapilan man at no karin man. O igpa, Diyos sa malugod at maganaka, uling inyang pepakit ya ing anak mong bugtong, king askening pangataw mi, binalik na kami king sadyang banal akabilyan mi, king kapamilatan ning sala ning alanganggang ka Diyos sana. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel ning banwa, daralit mi ing ligaya mo, alang tuknang ngaming ang pupuri. Ikapining banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtugming espiritu mo, antimoing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at parakya kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya at bayo na kusang lob dinaw nimbyena, king pamaylasa at kamatayan, kinwani tinape, pepasalamatan naka at pinuri, piraso ne at dinwang ne karinggayan disipulo, ngana, kuananye iti, ikongan at kananye, itiya ing kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayang pe pasalamat kaya ka, binyan na yung kalis karing kay ang disipulo at ngana,
Kuanan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakundaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubuhu para ke kayot para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ni gaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebyen ing anak mo. Daraon mi akeka iting tinape nimbye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo, ban sumuyo keka. Kamingan sanang misulo-sulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ni Banala Espiritu. Ganakan me o higpa, ing banala kapulungan mong makalaganap king meto, yato ban miganap ya king lugod, kambenang Leo ing kaya kaming Papa, i Florentino, Pasiano, ding kaya kaming Obispo, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ding sablang susuyo king banal mong balayan. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king masala mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bielananga, ban kayabe ng Maria, imberhen induring Diyos. San Jose, imbanal ng esposo, ring sablang apostol at santo at tinupad king malmong kaburian, kaya kabaning panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayan tutu kagom ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Mong kapasalamatan, karing hanggang kalam makyakatang tinggap, tingkalam ning Pasko. Idawon tayo king igpa, impanalangin tiro na kyakatamo ning ginutang Yesu Kristo.
Ikabos mo kami king sablang marok o higpa. Malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi ban king kaso paning kaya kang pakalulo. Parati kami kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alangaga. O Diyos, sa igpami, ing ginoming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ing Ginoo mantabe parati kaya kayongan. At kaya ka antimorin. Dake tayo king masayang paralan, ing regalo ning kapayapan kimbala metong kapayapan kaya kongan. Nyoing ginutang Yesu Kristo, ing suluning yato, ing sala, ibat king sala, mapalatam, ita mga usanan tanggap, king kayang katawan. Gino, e kumatampang tanggap kaya ka, dapat iyagkas miya ing amano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, dala na katangan sana kimbye alananga. Amen. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantaya ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningining penandit era ka atanggap king sakramento. O me ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sana'y pain tulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
O Diyos, sa igpami, mantabe sana kaya kami kapilanman at no ka rin man ing sala mo, bandeting banal a misteryo, abiryan mong gimpanan mi, akilala mila king lalong masalang pamisip at tanggapan parati king matampang lugod. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Luklok tapa po. Kapabaluan, atin pong second collection ngini para karing seminarista at katikista ning parokya. Dakal pong salamat king kaya kayon sahop, karing kaya katamong magpari, at karing kaya katamong katikista ning parokya. King daratang a January 9, 2026, Biyernes, ipagmasusyan niya ang kapiesta ng Jesus Nazareno. Anting kapagsadyan ding makatuki ilaring tuntunan, January 6 and 8, Martes hanggang Webes, 4:30 p.m. Rosario at Panalangin King Tridoo, 5 p.m. Banalamisa. January 9, Biyernes, 3:30 p.m. Rosario, 4 p.m. Hora Sancta, 5 p.m. Banalamisa, kaya rining misa, lumwal ing limbon. King January 9, magumpisa na mo naman ing nobena, anting kapagsadyan king kapiesta ng Senior Santo Niño. Talakad tamo po. Pasibayo iting kapiesta ning pangapahayag ng Ginoo paganakan katamo in Pasko anting regalo a solo. Eya Pasko nung kaya mo into ne regalo darakeya. In Ginoo man tabe ya kayongan. At kaya ka antimurin, Duko yung buntok yo para kim bendisyon. Ing Dios sa minaos kaya kayo ibat king karalumduman at tinaid kaya kayo king salana. Malam na sana lubitugtog kaya kayo ing bendisyon na at patataga na kayo sana king kasalpantayanan, kapanaligan at lugod. Amen. Pauli ning pamanuki yung mipnong kapanaligan kang Kristo, ape pakilala king yato king aldo iti antimong sulong maslag, amig pa, mipapawi king dalumdum keti yato, papalyarya na kayo sanang maging sulu para karing kalupa yung tao. Amen. Kay bat ning pamaglakbeyo keti yato, pangaintuliran nyo sanang miras kang Kristong Ginuing sala, ibat king sala, antimo nung makanano lang miras, dingatlong mago, migdulap kaya, king kapamilatan ning sala, ning maslag at tala. Amen. Tanggapan niyo yung bendisyon ning mayupaya at malugod a Diyos, ingig pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masusyan may daon umena kayo, sunduyen, paligayan at pamatulan ng Ginoo, potang darake yung kaya kayong regalo. Salamat, King Diyos. Happy New Year, kaya kayo nga po.